Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da ina di Rudy T. ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung tibikos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro, nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos napintas apo. Kasi nga po, nalaingin, awanay niya bukbuk ipusunan. Kaya hindi active pa rin. Hindi nga makapaangon. Ang ita, tapos si Matala, ang lulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tikitili ko. Kasi na ako, very active ka lang. Alay ko na taon. Kasi siya, yes, lalakli lang hindi. Yung kasi na po, medyo adalit pa siya. Kaya lang lang ikikili ko si Doktora Alita.
Yes, naimbag manen nga aldaw yo gagayem ken kakabsat daytoy ni ina D4 anya aya para iti NGT Multimedia Distribution Services. Sakbay man ka amin apo, ipagpakaamok man kada kayo amin nga ti NGT Wellness Center. Data apo ti kumpanyami and the formulator is Doc Honey Tamayo. Ipagpakaam na nga agbilbiro kami kadagiti resellers ken distributors nationwide, iti lokalidad tayo, province, region-wide, nationwide, and worldwide para kadigitay manayat nga ag reseller and distributor para kadetoy Doc Honey's Titicos, your ultimate probiotics, prebiotics, and enzymes to heighten your immunity, your defense kung nanangarot apo against ailments and diseases dati apo dati tiyan kabubuti tiyan kagagaling. Of course, FDA approved, DOST assisted, and DOST awarded, and halal certified. Anat kayo nakasaon ng halal certified guys at datoy kept in inumen dagitay kakabagyan our brothers coming from the Muslim community. Ano pa nga ba guys? Katagitay reels ko kung ko na sinisipon ka ba? Are you suffering from the heightening? Ako, heightening ka no. Panagnato iti sugar, panagnato iti uric acid kada iti cholesterol yo apo. Doc Honey's Titicos lang yan. Of course kanayo nang ipagpaga ni Doc Honey nga your health is your wealth. Hello kay Doc Honey Tamayo. Very busy for the modality nga acupuncture itatay dita baba, and we had this lunch together with Engineer Rolly. Good hello. Naimbag manen nga aldaw yo amin dito may nga parang iti programa tayo nga anya para iti NGT Multimedia Distribution Services ken dagiti international affiliates tayo nga Global Pinas TV 168 and Bounce Back Network. Anak damag Shen Madrigal, anak damag dita dingras at padamag kayuman nalpasan digiti tupad. Nalpas ka din digiti tupad nga isay sayang katayo. Ada ngamin tupad ko na natsaklaan mo, it is an acronym. Gari kayo ta uminuma ang pela. Kadigita amin nga municipality, aglalo iti municipalidad nga paggapwak apo, iti dingaras, everybody gets to have a chance nga agubra. Dati gayam ko, dati anak-anak nga ni Shen Madrigal Caridad, nagubra iti tupad. So, manong aldaw ka di data tupad ti kasin, mga 8 days ba? 8 to 10 days. And then, naka-provincial rate namot ito na after 8 days or 10 days, malpasen dya obrada. Anak ka dati obra ti tupad apo. Tapno dati, to augment di kita aglalo di kita awang pagubraan na ta syempre ti COVID-19 na apektaran na ti amin nga lines of work amin nga pagubraan apo. So ada na layoff, adahan nga nakasubdi jay abroadon nga kas domestic helper, adamat di kita patak na dayan ti LGBT, lalong-lalo kada kami advocate adayan ti events. Ada kam ti events medyo hantay unay na nakahohold kadigiti events. When it comes to events, ano kayo nang nasawan? Weddings, baptismals, christening, anapay, any event. Pageants, inam ka po iti panaglukay. Iti protocol tayo, panaglukay iti protocol tayo guys. So nga, medyo nagkaroon na tayo ng mga events at nantigiti party. Email sa kadagiti kadadaklan nga naapektaran iti industriya na is detoy wedding planning. Kita kami nga events, adayan ti events. Anak ka diti events, apo, singers, magicians, hosts, performers. Kasanor nga, perform ka, kasanor nga mapangka, kung konserto ko, madamang pandemic, adapi curfew. Yung kadigiti nga siyempre itatan, napaluspusan na naglusen iti protocol. Nga maantay lang nga maka-get over. Ada pa lang pandemic, guys.
I need to tell you this. Awan pa'y naging daan natin pandemic. Awan pa'y tinangibaga. Awan pa'y tinangibagang kunanakat. Kasi kastoy, Dexy Thailand is also watching and uy-buya, agdang-dangag kada ti programa tayo nga anya. So ituloy ko man apo, ituloy ko man DJ topic tayo nga tupad. Una na. Dito kat may isa nga programa iti LGU, kada LGU I believe adapay iti Solsona, even the rest iti LGU iti probinsya ti Ilocos Norte, they will give you the chance to work. Work ka, I like your shirt manen, sabi kahit na kanabig ito yung shirt ko, everything is in tie-dye kasi medyo saka mo agsubsublinsan ayadex si agsubsubli no, this is what you call climate change. Kawa mo man tudon. Awa man ti magbagyon. Hindi ba? Namnalpas ti kardingan. Anak at man sumarunon. Ato, tinapaspasamak may panggap kidi di karding. Nung itata nakapudpudot manan, nakabarbara manan iti tiyempo. Iso nga, it goes with my show and it goes with my personality. Iti tie-dye ko. So, tie-dye. Nabayag, di ito yung nga badbado ko. No may panggaptibado nga kasakat hangko pagbibiro ka, nakaap-apal talaga ta glass skin mo mami kunan. When akasipati tao ket ag-change kunan. Ana nga rod ko ma, ket data ti talaga nga kwa change is inevitable kunan. A change of outfit, change of views, change of love kunan. Nung ituloy ko man pala ang itatan dito tupad apo may ikanti chance digitay na ikat iti trabaho na awan ti pagubraan na. So congratulations kadigitay maka-avail kideting programa iti LGU kada LLGU. No adda dete pangalapkapan tayo gagayam kan kakabsat pangalaan tayo happy lunchtime, sabi niya happy lunchtime. Happy lunchtime, anak kaditi masida itata, anak ti sidaan. Tisindaming itata akat, nang imas ti inabraw, ada chicken, ada petida itatay nga, kasla samyang, dati medyo super anghang, iso dati ti medyo kangkanan tayo. And then, ang apay dati inpakamakam ni Sir Rolly tinga kinan ko, anak naganan, dati do pilid na nga naalsaman dati star fruit kunana ay sabali aya one star fruit ano ka star fruit dati yung iwaom kat agbali nga star nga lipata mo garnatis is gane sabali ka di star apple ni Sir Rolly ni Engineer Rolly nalaing nga agar aramid dito masukaan. Sana laukan ti TV ko tapos ikan na ti digitay herbs and spices hapo ore lang nga nariin dati ri nakidati ko tapos adape dati kaslamang gati raman nang anadijay what is the name of that fruit aga mangga nga maawatan tawagan nakton makaawid ka mami to may ko alain dati pagpapitas ko kung kunana garnatis is the name. Garnatis DJ kuana balimbing in Tagalog kunana intakal mo tayo kan dokhani ti may sang si kasakyan ti salon at deta idi last kidi tinaud-udi nga part iti program iti siyak si kaken salon at ti garnatis aside from the fact na it's very rich in vitamin C kada calcium and potassium kung kuna na kasta napintas data nga fruit tapos ti pala nang ibabadan da nga kasta ket Dokhanis TV ko sa apo nagina data nga inaramid dumatan nga sukan sa Rolly T kan Dokhan di na imas na talaga ore lang nga nariing tirinak and right after eating ko na da nga kasta dapat nga talaga iti kanam is iinuman ko na kid hindi ata nakatidugman tinagan na ni Mama Maria Edna Fontanos naimas di dya aglalo no maluom mamang yes naimas nga talaga ti garnatis no dati maluom sa baling mo dati ka green na kasi ti pumpo maami ti garnatis ka kasakat ilalokot sinigang iti garnatis no iapin mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal Catherine Castillo Belong is
watching. Hello, Manang Kati. This is Anya Aya. Sir Anino Dumlao. Ay, Sir Anino Dumlao, pakaamuan naktuman. At na pirmaan na ni Apo Ferdinand Marcos nga kuha nga may panggap iti postponement, or are we good for the December election? The December barangay election. Naimas nga, depel mo ti asin. Nung mapanak agkwa, nung mapanak walking, tipigat, siriri ka pala di dyan nga pag-walking at may istorya na dati Apo. May daily, orahan ako nga dati mga tikwa, ada pang panganak, ada pang ko paggatangan dita along Marcos Road. Nga dati inartem da nga Balayang, ada inartem da nga Salamagi, ada pa inartem da nga naganan, inartem Singkamas, Papaya, kandetay Mabolo. Aside from TV, ko susarag ako, that is my daily sustenance and nutrients para kidete fiber. Nangato fiber na. Hello, ado dito'y hospital, Garnates, Maregreg, kunana. Hangata mabalin nga iyartem ti deta, una aramidon nga suka. Karamay, kunana. Naimas ti karamay. Api ka sa dati, panag-iinaw mo't kideto yan aldawan, pinag-iinaw nga talaga. Balayang, ngamahang ko pa yung nga dati, hangko uning nga kangkanan, medyo iyupar ko suka, ako nagina pa yung suka tatsyan, daanan mangkati. Nagina ti suka, aglalo dati alalaag, amoy apo dati, dakil nga mismo, 8 ounce di aya, mismo nga dati Coke, dati mismo, 25 pesos. Dati hanga chinarot nga suka. Haan nga chinarot nga suka. Tikuna ni Sir Anino Dumlao, iti Comelec, iti Nueva Era. Dati iti iso pa nakahead, iti Comelec, iti Nueva Era. He says, awan pa'y kaso nakapasana sa Senate ti third reading nan, so most likely mapospone. So, kasadon, nga haanan nga kasadon. Haanan. Timbaga na nga sa sa Anino Dumlao is, nalpasan iti third reading na. At syempre, DJ lang ngan panang i-proclaiman nga haan nga matuloy. So it is postponed. Postponed, di ba? Good morning. Pleasant day to you. Boom boom. Apo awan talaga 5 nga sukan. Awan adamat adalatamot 5 pesos nga suka you can buy. Ngam takalan danukwan. Di nga min suka nga alalak is very kasla kuma naalsem. Kung ang arod kadakwada nga kastakat, ada notion ti datuma, nung mapanda makichenda, nga detoy suka ti datuma kat they are using yeast. The artificial yeast. Di ba? Tatay ko pa lang nga, makagagat ti dilak, makakuha na man ng guys. Nagimas gamin tinaalsam aya, parwaran na iti dati ganas ti pangan, basta wag lang ko lang, pero nangingilo na ako ngayon. Sherwin Pascua, Victoria Ginel Rojo Mabait is watching Shen Marigat. Gumatang man ko na tehaan nga chinacharot nga sukayo apo. Aman, imba deta, kasi ti kulan na ko. Kaya mo ti gumatang iti suka nga han nga chinacharot ko na. Sino ti panggatangak ti suka nga han nga chinacharot. Inka jetchen daan dati aglalako ti palinang. Kami may samot ti aglalako palinang ken di kitay ananagan na di kitay sinamit ananagan na dati nasamitan nga kasinsin ti pali pulutipot plagapulot. Napana met kasta ka kasta ay manang si kakano dati aglalako ti suka nga hanga chinacharot. Ano nga suka nga chinacharot ko na detehan nga naikan iti artificial yeast ko na ay sorry to say ading ko na at dagar aramid ti kasta dati padarasinda iti fermentation ko na di pa nang guro da so ikanda iti artificial yeast magagatang kami dati asusaran da dita bakery nga artificial yeast iso di jay man lang ipandano kaya mga agpakaro ka di ba? Gumatak man tehan nga chinacharot nga sukayo apo di ko na anak chinacharot di jay ko na dati napilitan nga kimaro ko na ay haan ading ko awan deta ko na
Iso nga nangina dito lakok kasi gatangat mo ti raw materials na kunana. Ana raw materials ay aramid mo ditatangkot suka tadamot pagdapilan mi idi likod. Ay, mind you ladies and gentlemen, kaina di nalawati pagtatalunan mi ti imulmula mi likod mi na mo di guerrero mga kasta itaaro ko na idi ti imulmula di tatakot unas adape pagdapilan mi. Ada bukod mi nga pagdapilan idi ngam kaputa itimat panagkukwa na panagkakabsa datata awan na kay tuloy already ditatang ko kat farmer hanaman na itultuloy yun ata mamarta mo ditatangkong isun sama ngam libre iti arak ti base mi idi libre ti arak ti base mi idi amo nang itulo yan nagpintas na kat adu pa nga burnay mi idi kanayo ko maibagbaga data adu burnay mi adu digital sukami adu arak mi adu arak ti basi iso siguro nga nalaing kam nga uminom atalahi mi deta papa nagidel deliver de diluilo mi nga Victor dito pidik nalawa kunana ana deta nalawa hashtag nalawa kunana apay hashtag na ni Detisien Madrigal naputa nalawat talon mo excuse me po ay apo aya agpepay so data ay ko nagkakatawa dan aja paglakwan ti pagsukaanan ata sinacharot nga suka kunada dagam sinacharot no da sinacharot nga suka adamat sinacharot nga buggoong data la usto timot sinacharot nga buggoong ken sinacharot nga buggoong madlaw mo lata dati tinapuspas nga buggoong malapot siya di kita mo daduma danumanda isut pa kaalan na dati agang titnukwa so kada kayong mga balangkantis balangkantis na dita tiyandaan or inuto nga tiyandaan nagyanan amin nga balangkantis di ba ni siya nalawat talon na kunamit ni Bumbo Santo hangat ang nalawlawan ni Ana Karenina Benoma kat titalon na kat napanpay J. Californian ay apo daman double meaning na dito bagpagayo nga sa please share naman Bumbo may hello sir Bumbo ay si Kasya nabayag ka agree-tanan paki-share yung mga dati programa tayong kaanya aya and speaking itatan dati nakapuro daanan dati content dati 30 minutes nga programa ko itatan gagayong kan kakabsat na minsan makasidsidaan ni Ina di iti ginitaan nga pusit kamo ginitan nga pusit raman na dati kuana raman na DJ tintana no ngamin agadubo ni Ina di siyak apo dalusak nga kasa ikatak digitay rinrinit na di intestines tangam ibatik no kwa amok tiyan na di jay inksak kunana tapno kaya ko ngamin detay nadara black ink no kwa di ba Kimper Corpus itatan napala gimatang tiginatang ko is that very prime dati nangina nga pusit amo yun dati original nga calamares dati puraw nga nagpataw nga nagoblong 320 per kilo kunana dati kalang ko lati bagbagan ang tano at the learning experience yo at the dati pakaadalan yo manipod kanya kahangkyan taltalot di ka dinapan na kinilon may sa kilo binayada kun si Kapits Cabreros kun Roderick Ballesteros kun Kimper Corpus de nga pusiton ta excited ako nakapakwa akon nakapakwamot lata puro kwamot amin nakapaiga dakpay tinyugan at agitak nga rod adobo sa gata di po may kadabasit sili-sili na itatan insupot nan nangalak tricycle nagawid ak jebalayo ay idi lukatak dedi kwa na ang lab ko lata kasi medyo adayo isuman manang kasi kasoy presko mo ladeta ngam di nga panggatangak is second time ko nga nabiktima timun nga biniktima na kanya ket ikan manen idi kon si marunong pusit apo dedi muna nga pusit ken ikan nga inalak dedi pusit nga ginatang ko naka-up gad na imbaglagi din ako jak ammo ko na sa impay subli ken ni inak dijay kanu once ka sakti mapamangi subli apa tinagbalinan na dijay so
datayo amin nga mapamakichenchenda, we will always be a victim, no biktima tayo. Kasi di jay bagbaga nga suka. How do you determine suka? Maangot mo iti sabali nga suka. Digitay commercialize nga suka, digitay apo ti produkto iti fermentation nga adda yeast na. Tano, DJ pa naka-ferment na, pa nakaburo na is, let's say no, 1 month ko mga pa nakaburo na, natural, maaramid nga 15 days. And that is very harsh. That is very harmful. Iti sistema tayo, no, digitay artificial flavorings, kan artificial nga wagas ti. Usa rin da, hello Sir Elmer Emerito Edra, and to my dear Floribel Sanchez, puro digitay ko digito yan, adadya abroad. Hello to you guys, I don't know, malipatak pa din iti or orasyon PST, DST kada aminan. At least good morning kada kayo amin, good afternoon, good night, good evening, diba? Di pagsasaritaan tayo itatatanuhan tayo may maalilaw. Di ka pinaysubsublit. Ay, kung napala dati bakit, apo. Hamang aming nga, hangada kami nukwa mga asin kidi kita nakapapgad. Imbabad dagayam yan ti asin. Aside from imbabad da asin, haanan nga fresh. Iti America, even in other countries like Canada, damagan nyo kada Sir Elmer, kada Floribel Sanchez ni Kumarek. The duma nga countries, let's say USA, when I was working with Amazon, iti products ti Amazon, when a customer returns the goods nga naburak, han nakayat, nga awaten, kasi han nakayatan. Diba? Ito'y no return, no exchange policy kung kuna na nagtuturod tayo dito Pilipinas ka, no exchange, no return, no exchange. But in America, awan ti no return, no exchange policy dita because at the consumer's right dita nakapigpig sa iti policies governing consumers ita America. Good morning my mare, naimas sukata barabar sa Nicolas ko na ni Sir Anino Dumlao. Kiara Crislin Villaluz Balais is also watching. Tita tao in America, they are under dadayanti law. They are governed with laws when it comes to consumerism, when it comes to being a consumer. No kayat mo nga isubli, kas pagarigan ko ma. Adape may isa, in demandana iti 3 million, in suna iti may isa nga food company iti Amerika, dyan lahat bagbagan apo. Ada in suda nga fast food chain nga in-claim the fast food chain nga kunana 100% pure beef kunana guys. 100 our burger is burger. The hamburger kunana is 100% pure beef kunana. As claimed, pagsasaritaan ti consumers rights iti America. Sa tayo o compare dito Pilipinas. No anak kinuha tayo. 100% pure beef kunana, DJ beef patties nga inusar na kano kiti hamburger. So, this one consumer or may isa nga customer, may isa nga chemist, food technologist. So, ije balay da, ije work na, at da digiti pang test na when it comes to the real thing. Ana real thing, no kasano ka adoptaba na, no at the extender na if it was adulterated. Ano adulterated gagayang kan kakabsat adda in lauk da nasa bali nga extender. What do we mean if extender is there? Baka inikandati flour, cornstarch or whatsoever. Guys, naabak dito nga food chain iti $3 million because of not declaring no ana nga talaga itinagyan na dijay. You know what? It was 98% pure beef. See? Dapat kasjay 98% pure beef, the other percentage is kastoy kunana truth in advertising. There is truth in advertising ita Amerika. Kasi once nga consumers iti pinabainam nga in no return no exchange kunana. Uri na kanmon, nakagatmon. They will change. At the right da nga dati mangibaga.
nga deti will you please change deti kwata adamo rugit na kunam kanjak kaya kabayadan kasi han nga fulfilled DJ kwat iti Amazon maritas tutup gawiran right. Lids de la Cruz is also watching iti Amazon guys, iti Amazon UK and Amazon America. No, kas pagarigan, tahan nga kayat di receiver uri na i-fulfill at dati federal, ganan, at dati express delivery imay nila sa daw no Shopee or LBC kuma, di American, imay na intulnog. Oh, diyak kaya nga awatan deta, kasihan nga deto, diyak kayatan, uri awan dahilan na nga di mo kayat, they will return, they will accept. Among pala ti kunada, kunanto pala deta agent iti Amazon. Ma'am, do you want replacement or do you want a refund? Kunada pa diba? Kasi customer is always right. Kunana, customer is always right. Ita Amerika. Ore pagsasauan na iti agent. Ay, apo kasto nakadadong ibagbagana. Deta nga yan ta agented, nakadadon 4-letter word nga nakadadong nga wow kung kunana nga kasta. You cannot say anything. Diba? Hi Mare, have a good day ko na ni Marites tutop gawin. Kati Santos Polintan is watching. Yes, they will give you a time. At the tempo na nga, at the dati ito da nga, di pa nang i-return mo. No media America, basta i-return mo. Di ba? Germany 28 days return policy. Unana. But in America, forever. Unana, they will change. I-refund da pa it will be refunded in 3 working days. No kunana, no di mo man na fulfill data 3 working days and they will sue you. Data iti kapigsa the power of consumers in the USA or in any country aside from the Philippines. Online seller. Kastoy. Ada na padasa data online seller. Iti pre-loved item. Pre-loved item. Adamat DJ disclaimer na kasi kastoy. Yes, I understand guys. Amok di kita. Expectations kunana anat expectaram. These are used clothes baka napintas launay dati camera ta kastoy. Yes. Given di jay ngano used clothes at the basit discoloration na just tell. At the discoloration na inadi tapos the specification na kastoy. Medyo adaptir na ditoy kunana at paisula unay maring kunada. Ni Michelle Lozano, may isa nga provider ko nga us-ustot ibagbagana. When she gets to post kunana at the basit awan iti detoy butones na ina di detoy. At the basit mansana kunana. So intun i-deliver na. Your expectation hanone nga nga to, di ba? Tain baganan. At the disclaimer ijayan at ibagbaganan nga specification nan that detoy ko gari kayo detoy ko mga badok. Inatang ko. No issues kunana. No issues atawa mo issues na. No stains. No dents kunana mat no dents, di ba? No tay jacket mat net itad kanyak ni Michelle, uno di iti kimono nga napipintas ni itad ni Michelle Lozano kanyak. Ina di. Mayat day siper na. Ngem medyo ikam to ti kandela na no natartaray. Ibagana di gijay medyo pakakwaam nga parte na. That is a legit online seller. Michelle Lozano, mamanok kaslan. At damat may isa nagpintas ti panang picture na. Idi nga jacket. Apo idi nalak halos han ko pay kayat nga pagrigis. Han nga ni Michelle deta. Aduda. Halos han ko pay nga pagrigis, han ko pay kayat nga pagrigis no mabalin. Tarigis meten jinted ta. And I paid higher. Kada kitay gatangot nga ni Michelle nagbabala panitan na kanya kitay jacket. Digi jay mat kadto mga kastaket mangtedda kasla nakangingina unay. At least ni Lovely Thailand dati may isang provider ko teka anakat. No kunana nga kastoy Chicago Bulls nga use basit ng original item no kunada original merchandise. Totoo yun. We should be true no anaman digiti i-focus tayo. We should be
very liable. No ano DJ ibagbaga tayo. Dapat ibaga tayo, i-declare tayo. Kan DJ no return no exchange ko na no i-return na because saan kasla napintas nga pagsasaritaan DJ, di ba? Thank you Ina di kunana ni Jen Calil Italiano, ni Michelle Lozano, thank you Ina di. Of course, I will always be thankful kadigitay tattao nga they care. Di jemot pa kay dayawam titid mo, di ba? Di jemot pa kay dayawam haan nga dete pa kay babainam. Nga ko maipost ngam ay nako damit lang yan. Ay nako merchandise lang yan. Konak ko ma. Di ba? Di jay, we really need to be careful. Numot adali kita aglako tayo akat hantay mga luklukuan. Adapay di kita kwa. Adapay namin anuak nga biktima. Iti third party. It is not the Lazada mall. It is not the Shopee mall. Kasi no legit nga min. These are products being keenly and talaga kinita iti Lazada or Shopee or Alibaba.com. Kinita da nga di ito nga products na napipintas or Shein ibagbaka da kayo kunada nga kastakat napipintas deto yung merchandise if it's from a legit kunana ngam adamin third party second or third party di kita handa mo magpapadala lang sa Lazada and you don't know mapan lang yan ti sistema iti Lazada and Lazada wala na silang pakialam doon but iti Amazon guys oray second or third party. Let's say at the third party nga product nga simrek ti Amazon and I dislike it, ure nga product ti Amazon DJ, they will replace or refund it. Diba? Mayat agpili jay tiyandaan ko na napintas jay pinag-edit da inay ko na when agpepeso, inedit da, ineres da, and idimay da impanan ay madimetten. Madimetten guys, DJ, langana. So we need to be keen observers. Kanda tayumat nga adayan ti online businesses, datayumat nga kwa, no umay damat i-return, napintas laki DJ, hanggang agaapa nga, ada agiritan nga kastakat, hay, ni kastoy, ni ina din, napanapayla in kastoy, ado pala nga, na agitatag da. Wano, ni kastoy, nangingina. Iso nga rod guys, nga online selling dito, DJ PM ko na, ala, datay lati ag PPM, pa siyempre akat, binidan tayo no datuma, pinanginaan, iso nga rod nga, dati style ito online selling tayo dito, but in other countries, they will divulge, they will tell you, no ana nga talaga, kung nanapay ito'y, manginaganap, compared to other brand, compared to product X, product Y, and product Z, kung nana, tas la kuma, detergent A, versus detergent B, versus detergent C, kasi ko ma, haan, nga America, ibagana, nukunana, Tylenol is better than the competing brand nukunana. Uno Dove is more competent. Dove is better than Olay. Kunana these are products. Agpepeso, they will tell you the truth. That is what you call truth in advertising. Idi mga 80s or 90s guys, at the may isang association, the PANA, Philippine Association of Philippine Association of kasla commercial, PANA ko na. Kita nyo man no anatikwana, PANA, Philippine Association of Keme ko na. Nga truth in advertising ko na. Truth in advertising. At dali ata iding mo, dapat truth tayo lagi. Yung sa totoo lang tayo guys. So, what is the truth? The truth will set you free because saying the truth will set you free. Ayan guys, that is my content for today. May mayat agpili jay tiyandaan. Yes, nadachyan po tayo. Let us support locals. Locals supporting locals. Merchandisers supporting merchandisers. Ukay resellers. Helping each other. O, diba? Kan may sa nga endorser, kan may sa nga mangi, kas kasa iti health and wellness sa Ilocos Norte Apo, ti Doc Hanis Tibicos is very available kada tayo. This is a local product formulated by the most awarded naturopath
doctor in the region. One of the best hangagaputa iso nakat iso ti Bosco, wenno iso ti paggiganak apo. It is very true. She is and also the formulator of Doc Hanis tea, because ibabaka na kayo, she is one of the best naturopath and naturopath doctor and licensed acupuncturist in the whole of the Philippines and Asia and the Pacific. She is the president, guys. So, ladies and gentlemen, I'm just so proud. 840 pa lang ti Doc Hanis tea because tayo idtakwa. Drugstores Association of the Philippines nga members iti DSAP nga pharmacy ko nakidi kat ijay lokalidad ti Manila in the Greater Manila area, guys, detoy kat 840 iti the generics pharmacy soon to be at danton iti amin nga drugstores tayo detoy. So detoy niina di apo encompassing Doc Hani and Sir Rolly T, ni Lola Bershi, ni Lolo Rocky, may santo kadagiti nga aldo ko maka-join tayo kasi medyo busy tayo kadagiti, medical mission, kadagiti dumapay nga parikutan, hala nga ti personalidad, personal, hala nga ti pamilya, hala nga kwa, ngam iti nawawide nga scope iti health and wellness kasi agikas kasa kami iti medical mission ni not only here in Ilocos Norte, not only here in the region, but Ijay Metro Manila apo. Guys, this is Ina di again, anya aya. Great days ahead of us. Sapay ko mata na ikang kayo manin itinapintas na content. Great days ahead of us. Thank you very much. Anya aya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Hanis Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Hanis Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Hanis Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Hanis Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, kanyo stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagi. Although ada iti recovery iti imbabayan ti panag-usap iti because alalisto iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, kayo kasman kanyo, pimpintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita
Kaya kastameten pimintas pay, iti circulation iti bagi, iti na-atake ak, nagkaroon ng iti nervyos every time at danatay sumken madiarik na, gapot iti ata ko, may stroke ak manen. Kaya mabaen, iti parusar ko, iti tibikos, nekat di jay anxiety, nekat ti insomnia, ken iti over fatigue. Iso nga kadagiti pada, nga ni stroke, usa ka tibikos, kaputa very effective, mamimpisan nga balbaliwan na, itirik na, kaya kastameten iti panunod tayo. Tibikos, the best. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da ina ni Rudy T. ken Honeybee. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.